If you don't know someone. Oh, Kona no win again. Menaga Agbia. Inaga Odzion. Oh, where ya to re. Ime video where a beuba. Aso agile. Ye beyago. Uwe ni ekme abakpa dawe. Uwe ne nikpa ina nye dawe. Obie na ka 20 voman. Jama ya kwaligo. Ma obio tutu keni no ruwe koni. Azeno guakpa beko weni. Nu ya mwe show media weke. Ikata mawe. Wena na. Nu wewo igie na. Denu ture tulele we. Azeni no guakpa beko weni. No guakpa no zedia guakpa no we tutu keni no ruwe koni. Nu we ya go masoma. No revo no roto no edona fiye kegboe. Eni ka ona fiye kegboe. E die dona fiye kegboe. Ijare no jare ga we boy na fiye kegboe. We ni gie no wo ujo we tore na no na da ne die mu do ba bebo. Wa kwa me no boy. Wa mie. Denu mie wa ya so wonu na we no gwokuru no e. Gwe mo no a. O kan le kan we there. Ugi on me do. Imasi ju egbe. Me message you work base. When I go again, I message you work base. I will be a land of Guahara. And they were cannot my laro. Nuda, I don't want my good very social media error. And we can recollect the Wakari Latia, Umela Deretu, who a blogger. On why I keep boy. Ma, who watch out to do? Ivegie. The Salobanu guy. Obio tutu keni no ruwe koni. We may tamak moni. We may yakana no guakpa me koweni. Azeni we maya enegbeni. Azeni we ya lige social media. Azeni no guakpa me kugwe. We ya lige social media ni. Gay. Wa eka. Wa eka. Wa eka. Gwenana. Udo gbeka no sense. No sema ya fenu ka gbeka. Ewe do gbeka le denena. Ema bun ni ja me zije be social media. Ema bun ni gba ore. Odolebo osi oba. U seti mu ebo ya iba babo. U pe we tu agbe. U pe we rade. Oje ne re lakpogi. Lete lu ke gbe mu na gbe sele. O su ni giogio. We ga gele igie. Ama keke nu fi pe gun mi. We ga gele igie. Ama keke nu fi pe gi ma ba da fun mi. Awa ga dugi o meta gogo. Afitamana etan on ego igbina e o mu e abi o bi edo utotanya ho ene ramo nu bi ni jojoroka o bi edo pataki ye ihin duwe na o bi gon mu gon jam ka me ni bi owe when ni ama we na ya zedo e du gwari oho ni no tien we jagwali wina opene le we ke no ke kian the social media. Iya mwe bonan we dajia. Iya jivi edo ju wobo a. Emi bi edo iya ja ju wobo. Ebi ga la no ko to Guahara. Wa me bagbon yi. Ige wo we kin. Isawe wo debo. Ogwe we ya tore. Odion yin nekin. Ogwe me ya tore. Igbi ara keyin re. Wa me bagbon yi. Wa ya so wonu na bono gwokuru yi. Itama we. Oye kan le kan ma social media there. Ibi edonorama ki gbo ki Yoruba ki Hausa. The social media ya Latin. E ma na keru we. O ma e kan le kan ma ro pade. Sisi wo wa esasa no mo egui. E wo he. Iri agoma. So kwa gbe kan me. I mogo Maria. Benu we do finu gimani. Benu do finu gimani. E na we ni kunu ege, ni ko po wo hun. O suni gogyo akanisi e bapanya yi gwana gugo igie na guga ni guga yes iwe nu guga ni guga ugo salobo aga we idegbe latia me babo ije we prophet ije we pastor latiano e we pastor do jo latiano ma e babo ni me data e muene me we via odagbe
nuke gbosa ma igbalazin a ohian weji imashara ohian we a ogban no we a o baba gwa su poroju we ha eni ka mu we gboto a wona gba we mu adi wa ma me nu ruoruo e bonu agwa agwa owo loge ni ga gbonu jo agwa agwa adega ma no gwa agwa kin de uma to tanya ho ben gwa latin ba o eri te ya tai masunu je ni onpa utegun ame no mate be dekere o le pe abi ni amuda wona de gbesun wona be gbere o be awo bi ko e wona do kwon ewe awo ti sago na kwon ewe a we no ti sago buro ume go ga kwon ewe wa ibre ma be brogaba wa bre mi abai even wetani ave no bi edodo guarie egwe na jume yale a even weta we ma go gini ma wo da fun me oha gwe na mi oriri igbeko we na mi meke kan to ke kan oriri igbeko we o egbo etu e ipin abeneni ke isen ke hia o ma babe o kan su porojo e azeno gwa pa be ko we ni no ze di agwa pa ni ma mi no tama we uda o ma ro o gari azeno soi eri ogwa pa o si enu na go ma so ma ope na ke ta na ke mupa mu we rege mwe na ke mupa mu we rege newe azeni no gwa pa be ko we ni ari enu eni no gwa pa o ma se ti bie ko a o ma se ti lago toto ari ago bo eri an atama we o dole we hin imuria beti ekpo e yo bo Cameroon awe yo bo kamodu emi kere sono me e yo bo kamodu emi kere sono me ihe ni aswani ni amuda we ni na we sago never we ka wo kabiesi no we basona o suni giogio no ya no we oga imo kele kuku a ya no we o ma imo jale kwewe we gbugbe ara we ya o me wata dugio o me iya mo wo nanu we daji go han bibi amoe ami ridian wa zen wa ja ne yi tin lo azen o mo ho bi ame imagine go there yi tin yi lo beto bi odudu ke no ruwe ko ni no gwa pa be ko wen we ya gwe no onu ya mo social media no onu ya mo wi edo hu so we no gwo igie na we mere do gwo we no gwo igie go wo ya tore asegbe bo imasha we u ka mi le social media de u da so wo kan da sede awu pono bi resfe o ma de yifi o de yogo we ge o da fun we ima ni bon we ba kotana iya mo abi no kwa na mu da we ni Eziza betia kenisi when eni bia we gu we gun iju no gu no re mi we no gu we gun ya wi iju no ge gu we gun ya wi iju ugi ju mu jake we no gu we gun no aru e wan no ku wan go gun ai bana wo igie sisi we wa zen we hin iya janu we o e ku iju we na e o no ma eti so toto ni edie dokian fi ekegbo oba na me no se no ro kokian fi ekegbo ija no jare wa wo ebo kian fi ekegbo edie bede wa so kian fi ekegbo o to no e dokian fi ekegbo isapana ne bo kian fi ekegbo o loku no ba kian fi ekegbo o gwa so gwa kian fi ekegbo no ro we koni nu ya gan ni o kian pa ope na ke report we social media or yebo e okin e ma ke uyo to kere u ya guarie o ha me gboe u ya nwina e ma ya ni unya gban ya yo bian ya u neve go hwe o for Ezuzu yan yo zuzu ya lo for bege na e ba we yo he o here ba ge baba ano yeno ayo yeno
Wakpa jare. Inowe. E man ye calling me videos ni ye calling me na na sin obirimanya no. Igwa ba dole doji. O he no ba ma kan hin. We no fena. Azen we ga gwakpa be ko ya bie kwa. Ade o ma Settie o ma so woto teko. E ya grandma e mo. E ya nyanya memoni re social media. We na me kana we no wo igie na. Azeni nuweni e ja nyanya memo adanui e rame no we u Settie dori ya wo je baba bo u Settie do mo wo ya je baba bo openu kewu wo gbeti no re social media igbe ni kama we na wo gbeti no re social media ogbeti unkin o ma dugi ohun mi o kane to boy o gyobo sobo de ba meni gyo him about that for me na gba we marriage u pe wori otare abelele kenana mi oda fun ma alele kenana mi oda fun mi oda fun ma oda fun wo we avec paso en we no je wo avec paso en we no je o ma pa wa re oja nu den re oja ne viva mo tai Uma pawo wodo ni re o ma no wi masewe o ha mo azen de se ne getting va azeni no gwa pa le ko we iya wodo ba meji ige iya ge iwe wo emi ige ni jo iwe ne sin ye wa gbe wa he ikobo ipin ni we me social media 1 centimo 2 centimo iya tamu we yan riwo ni me social media o gwa we liki gbo ba o gbo bi we e gwa ba da fun je dedegbe uwa he o ere na ake baba ya ga mo aswa da we lu enwa ni hobo ya ga mo bi da we lu enwa ni hobo u pone bo mare anu e bogete udige social media ano ye no wo pajare inowe Iwe saga ema ya hene ne Facebook ya latin o ma kama de ilerun idoleboji so popa no wa ni we oriyawo wa kin ulewo kian eni ka ya ti wa mu e babon wa mu gwa oni wa ya ri ni wa ire ne wa we church wajo wa ki o fenario wario a o gwa ga ku gwa de why do le ari oe oye ga ku wade why do le ari owa wa kian hwe okwa vio we fa uta o vio yeke amake no hwe amake no hwe kede fun enu e azun weni siso ma Settie gbera go toto wa bie ma awo gugu garu abo awe to garu awe wo awe afian wa gioi yo sunu gyogo kai afian wa gioi wo pajare upo we ga de o ga de cha mete wa ma gbon we kin me we agutile me a okwe hian we a okwe gbon we a okwe hian we o saloba no wetuti eni no mu ye kedawe o saloba tama we no ya we merebu o saloba tama we no ya gwe no se we kun a o saloba tama we a no ya fipe bi o ma no we marriage o saloba tama we no ya we mere a ino we baba eva no na ria bosa o saloba mu ye kedawe wa ran o anyan gbo wa ya dego de enwa ya gwaligo jawina ige jawina ugbe ne gbo yegbe na wejo majo amewe na weje gide e ma paro nu ma egbe kan le social media we wa ladian u ladu ye o meme na kufu abebo no illa le be mieke o ezaye na o wa doga kan we ne we nu kai
Osunu bio. Owo doga kan we ne. Ya wi ju e we ni ju e mu dia no e. Iya we sakan do ba meji. Ige ne siye. Ige ne. Iya biwe. Iya we. Iya we. Ni amu wa o da na o se ti di with you. Meke ijo mono moda. Ige obona. Ige yo. Ige ri. Da ijo mo kin. Ijo mo. Ekin. Mao. Azeni ni ajan we ni. No guapa we ko we ni. Amaso toto. Amaso duhu. Ya gwa lebe no ya bie ko ai. Ma ya zago de o se ne kon wodo mana so woto. O si adu ye unya. U mateta u pa yin woda fun ni re. E kon wodo we re gbe so woto. Mo tai. E kon wodo we re gbe so woto. Wa bre ma be broga ni mu. E working, e ble ne broga working. If you let take one kere, wa iri o fian, uri e magiri u meri e ya bai. Wa iri e hie, uri e magi, uri aribara uri e bai. Uga gwegwe ki aja gwegwe. When you went to see mobo. When na ke kun po ye mewe. So pa ko ni na age we. When I mu ji mabo. Ina agi sikawo. Ina age we. Ina age we. Ba kwa jwe. Wa mi ba gbon. Sisi we awo owo do ma be ge jowe. Ogugwe ki an be jowe ne bi o. Sisi we wa ma du gyo home. Ga o ma go ya mi. Awo ni o ma babo ki an su pogo jwe. Ime we mi no ma. E ma kwa kwebo. Ime we mi no ma. E ma na send the video no. E video no we wa kota na baba na ma send the egun me ba. Ime kwa kwebo no ma. Ime dole boji. Ime gweri ma dole boji. Oba talk be say e wa di second de ga e ma me. One na or yabo. Azen waye ni no rugwa ho no ma se no ligbegbe mu wa ho bagbon. O ma so toto ma so dugun. O ma se ti bie kwa. O ma so kwateko. Wa ya asile bo bagbe. Waga nya dume kan. Enu na jere wu momo. O wa de kin agugwe. Ama be gugwe. Igi awe ne sin igi awe ne igi gre ana to ba meji. Inati ana gre aki gre me we. Ana mu ge gbe latian. Una latian wu we. Deta una so le na. O tun je ko na ya so we. Ma ba be su pogo ju we. Agele sai so we. Uya kwon mi wu o ka zo bi gese gbe wa we ke ga kian o te si pe de ogun ja lowo mu pa wa momori esu o wa eko a o ha mu mo ya ra ni wa bi mo ya fian o he mi mu we o mo no we no to no e do na re ma e mo no ro wa kekere mo no ri si o pe na oko no e mo ni re social media o pe na oko no nu wa ma gugun a no gwale me nunu wa awe gbon no ke yawo bebe okian bebe aporo e dina the slave de okian ki momogun ga han ai bi okian na no rija ne ba no ro kwete o gwa ga gbe o de ga gbe o gwa ki gbe no o ki gbe no de no gwa we ki ya mi mo no gwa be social media no gwa we ki ya mi mo no temu be social media no wa okin ya mi mo no mo ko be social media owo wo mu yen owo ni owu no mu e ba ko kin aga mu e ne bi o okin ari abeto boy agbegbe wo okin ato boy ru koro e te bede wa se wa do pase mi ta me no e be wo ota oto amu e pe e bi ala no kweta gwakara e bi ala no kweta gwakara wo gun ase upo we dey na ke report we anywhere iga igewe ya igewe igwe go na gwa lokin won amegbe igwo ha mo gbo igwo ha mo gbo
ya igewe ya paso ayo hamo gbo de o han egbele gbuwe ikwo iyan wina ikwo re fabrica iyan wina social media ni go yan ri enu e boy ike social media we ya do odo wume odo we magi odo we hie odo mari ere no e ono na social media umu wiere umu yan chaka ke mi awu wo we blogger we agwie e mani ere social media gwi uwi a blogger yan blogger lata e me no ta do me dan ru big girl I want to walk out with Kaka. As a quarter of Yaquarunu Yagway. But we view a conla, then to a Gualaquarunu Yagway. Oh, I soon walking on. Magaka no suboe. I fought Begagway. In my no suboe. The carriage show me the American camera party. Una we wad of you by your home no macawe. I'm here, as a woman as a rapanacado. As a rapanacado. I do go me. Although I'm in a row for good 7 years. I want that for me good 7 years. Emma Kiro. Who bawa? Who super go with social media? Who me awa? Amy Ruao. Uma bega got Ben Makiro. Uma bega Ben my vaquero. I give me go ye, or give me go Jamahuna, or give me go Jamahun. Wasso. Or give me go Jamuravie. Wa vie uwe marriage o problem me ikata ma wesi ime o ma come no fe boyo monu ifia isugboloko ima era me ma je me ma ibi je me ro papa ima ge ora sono me imweri akwese be ni ya dolo je ri be ya ria be ne gbo ye gbe to amo egbe Uma nega ekenu mujaji eni ka kia bu enyani eni ka o ediedo o toni fi waji na won ba ya ni ekare ya fefefe e mo fa no ka weke ba ijari yesige ijari no jare ga webo azo bi azoko ugogo no wazen e de na mu bedede na akenisi ovia afato ni getuma wa boen wa ya noi wa boy yon go on social media why annoy ba no kwalo ehie ga onwe ga agwa kwali ekeriege ora agwa bi eke kwali ege em no die sen waya ngwa mi o mo time na sisa no em no die se waya mi o me no wi egwe gba wi ge ye kin ti o we va ye ya to ro do nyama me era me no gwa do nyama me ba kotana ife kotota go me ima kwa bono ma bakutana imare ne be no tule le ogwane ba vaccine be reply ona de gbe gugu pon ge ko ona de gbe lati bakutana owi pin aboni ni dayen owi biyan ewi owe eyin emu ewe ika o suni gyogyo isago ne bowe ajayi idada o lokun oba bala me no se no roke o sunake akenisi ipina me imapodu na mabada fun me mapodu na sugbe o imo ma ju wa ba o aso gogogo imo ma ju wa ba o ogwege ye ki odon nyama me lakota na wa bo hie ado bo hie je na gije na o iya nyama ye le no gbe kan no se yan se ona do gbe kan me ni dada ona do gbe kan me na gbe aba ona do gbe kan me na odion ona do gbe kan me ona do gbe ka me no o hebe wo no do le boji do le wo si oba owe ti yen ri azen owa azen ni e go ma so toto owe ho yin owe oje i ha ga de ona do ba meji e ra me ro we wa gume ya no akeli si wa gume ya no ofia nu gbede wa gume ya no ipo ba no kese wa gume ya no kwa en wa gume ya no i ma po do gi wa gume ya no e owe yin we gbe we ran e ne me do ta me we e ran wa we gbe u ma vai owe ti yen we gbe